Oriaha TV West Nobhoro nakushimirwa mnonga ha program reba hindijire kandi ikinishweka cya kabiri esabite yahwire tukazomura kacu rukushango murakaterera rukushango mu district ya Rubirizi twatayaya omuka owabo omba PRO principal PRO wa Chambogo University omwami twino mujuni Robin so akatugambira ibigambo birungi konkabo bwire twahindera mwene rizoba ahitwa akomere niho turatandikira ndi bet ko mujuni nakushimira agiye tukaroba naki umwazyo abana bakabatine cyo gukora bazo mu town rya Ntonde amashanyarazi gakigenda abantu umwe bakwate ibintu byeduka life tiyabonera nuko garaka kashari nahikayo natandika kuhinga kuko naragambire anko umwaka gwahwa yajati mbwenu rwentanga obuseri haruho tekanoko harimwe abarukombeka nabo kushoma agriculture abaveti kurebera rente and mwene witu bunyaruguruka hari yenyanja kahatari yonte nashoma ubushaho bwenyamisho njya gukora yoki kanyombeke witu wantarubombeke nazayo marimi esente zone zinabe nkorire yaz kwata yagure bitabo yagura ubucumu yagushashura fizi yangurura no mufarasi gwa Crest Form haleluya haleluya ndi for the first time umuntu go kubanza nagira umufarasi gwa Crest Form ayibambe gukagura umuntu ekipapura ekirecho kabyamuta narambraho nareba higuru n'ekipapura shirumu ngani nyamwe cyenki ngani ndakukibwa kikuyamwe kipuvera yamawe wareba siringi yamawe yes nahurra nashemero naguru tujwaro nabaje nayamba farasi gwa Crest Form kagura nka inches ina bitone injazi kazirisha actually kakakarakache kazirisha konka shwara ubwo no farasi muhango atshinkanye neki ubwo nagubwina buriya kanta kagubyamahoga kunajiro we nkagubyamaho yabere yo muri Jonjo konka itari yanje abana kwaye bahumuruka bagitwara tutegana ogwawe kaguryo gwanje nkahinga zikaza sente zanje nkangwine na nenda kujanti kangu gabiro umuntu nkaninga mugabiro zikazira intuyo zange mbwene umfarasi niyekera highlight manya yangurura na buranje takwa kandi nicyo ninjiraho niyo yabe nkataning point harwendijo nazayo naza rwentanga konka waza kushoma kuombeka BCP building and concrete practice nazayo after P7 of course harikari yabandi twayombeka nazayo nashoma nabo wakashatu bambi wakabira actually umutwe gwo kagorikiriya nabo wakabiri okwanza kari twino mujuni Julius okay twino mujuni Ruben nabo wakabiri so twino mujuni mwa kwate kintu cyane nashemerwa konka kunabe ninza y'umuntu gukubanza naheza kufura nashemerwa nashabarhanga aho kamari makata kashashwire senta kana kushashabwanyi naza harubajwaho nasimba amajo hero antoruhanga wanje ebinda bire muno bimanyi mbwena nakora obusente bwanje hata nakubushashura umunteka ebigambo nko nabwambere umuntu yaba yawe nkarhanga wano nemutubikuza gukora ibintu ninkushaba hagire cyabaho bereme fiza tagishashura ubabana bantere mboko nkatamwa konkanta shoma kandi kunda arebe byagumuzamo njya kumanya ngo iki kintu wakihomugisha izina ryawe rihimbisebo naruga hero naza munabyama nashemerwa umwazi bakabagera ka fellowship one of the fellowships naza munaburra abana bashemerwa bitaka kana ni hano kuko nanagame kandi kagufuki namana make kakureba kaje mwene kandi umukanisa tuyire mu waje kangize mu byo kuba kanisa kanimburu umukanisa mpango kasha naba abana barwentanga kahitwa agamba nira abana bankunda nayijura munashemerwa tamu yahwa nagenda nazo amarimo ya atijuke sente zone zinakoze robo bwire bwona zahwaho kandi tinchine bwiye bwo ishatu kandi tinchine bwiye bwo gukora zindi yajatiro kozo wanyu bunyaruguru oyakire fees emtwarena ikeriye nankeriye yande nahikayo bategana mama yaguzaguzama banja ya
bahise mutwarebera n'icweka obwo okibo mwaka gwo kubanza ndio tamu ya kabiri baguzaguza burukamo yebera n'icweka nahikaho wabara principal akatugamba turukuza kuhumura yaje ati waza kwija muje na fees zona kandi mwarete icweka omuzira bene we yarete icweka anshoborere aha bwencha atakweta araganse no kwari kuza kushashora niyo nakwate biri yanje n'icweka nageza yo nyenka nkaretwaho ndukumurika namusha tuwaze leta sente zone ntapana natawe icweka tinkabagambira kosi yabitwire abakiriya yaje ati mwana leta icweka noja no muzire wotamuresere utashashora no kushashora gendo gumena zo kubarazibe bazibe nyonka namanyira umwanya nagukunzire nareba kesi yanje nayiguro kwa hansi ahace batonyine emtware benecweka najitayo nataho bitabo nataho bijwaro nataho kinabe nintaho nyo nayegera mu class 2 days later ebiro bibiri naza kuceberayo zikaba zitari Yesu kandi kese kinjiri agashuma bakakwiba bata impiye bakaziba tinka wo kubazibire ikindi kumanya zikaba zitari hanyuma yo mukadeguza otuntunto tuyabe nabasa tuwazitwara no wanyokoromi waze bikira baziba 2 days nkanta zine kunaheze kushanga ntazine namankosi yabitwe naja kumbinge shayona namango mukati ngaruka yukuye yo sente nemo na ntatine kindi ukora mu ishomero nagaruka wa mari mwana nte sente baziba tinzine baziba yagira atagaruka muka baronde zindi nabakayi nabana binja ariko hero musiniya barambaro mutano mu secondary akata zine nabakari umburuzi konka wakashara tarwa bunyaruguru wakashara kayine oburebera akana hera bano mu secondary akayine enti akikama inkare ufukureba France ko mundu kubanza niyo nagirebere ikintu kiba kutamucaye kagumane yose mwena karije kine kitabincangana nagaruka muka kunashyireyo mama yashashe we sente akwa kana mango hiyazire zikashashwira nagumaho niko kuzo mu kanisa nkagumamo kuna bindi yo mu kanisa nyine myeto yanje hati habaho kutebwaho ubwo buntu mu kanisa nkanta katebwa hoga obura no kubura ndukubura ntakatebwa hoga nkankamba tiziba ndi n'umwana w'umburu se cyo nacyo nicikuru mno mbwenu nazayo bajyangu no kutebwaho Bishop Magambo may God bless you Bishop no yaba Bishop akayatire kirango yagira ati ebibyo abana kuzaho bona bakagamba kwa jumura abamwene batebweho batashikire beshere ko mbandi ati mbwenu kuza kutebweho ngaro nihija kubaho exam ojahandike ohisiye 50 na higuru watunga ezi hansi ya 50 nujya kutegereza umwaka gundi ati kandi aba batari kumanya kwandika exam neja kubabuzubwa habeho mark sheet nabo bashyiye max nyo nazayo nkampereze cyamushanju nkanagiye yantonde nkanagiye rwentanga ruyari ebyo kana of my byo kwandika nkuriro mu kanisa nkiye 92% obusaba dikon bwona nabutahari nabo wakabe mu diocese bas Ebraber na bishatu byo kwa katano rukumi rwenda 9 umureberezi yija kutahwe ngaro komje nyo najo harankabandi nanye za white naza kutebo nashitamo mu baronde umuvestre umwaha abantu bajwarira Bishop yagira ati oruguza kushomesha cweka nyenda bari umwana muto murundi y'umwana abe no yashomesha cweka timwe bahure n'ababuruzi bareta mhara wacu Deacon Zefania tubanyendera bamureta mhara yaja tugu noha ngo no wacu Deacon atapana abambaba kuri mu kanisa bakumanya murundi yuko akaharo mburuzi witu mu kanisa wita rukuma ngo nishomesha cweka nkisasa yora mbirunje rushera babuziri yanshera mazam yatana no gomcharo etunundi kwenda mureti kuna bindi yaho ija yanyeta tirgayo nikishi tijo mvestro ze kushomesha cweka you know na shenshera mvestre harum Bishop harum basaba Deacon atunoshoma
Achidikoni Zefania tubanyendera kwikire ya jumpinga on ya jatapana takushoma bishop ati no mwana w'umuhereza witu atakeze cyamushanje konka yavuga fizi atana na Achidikoni yona wagisinjire ati konka tayine fizi bishop atapana dinza kumuha zikatumurondere kushoma bambi konga mwenu abuja nkana biro bintu binji byanteganise tindabire excited abo munonga na yantwara anteyo yatantire n'iyombe kenju yaje nakomanyiriye nkambi manyiriye ibintu bitakora yes nyo nagenda nayishtamira umukanisa nahunama tine no nagambiri eshayo kushoma icweka yahika naza kuchoma konka bishop yashanga ngo ekiyabe nanda tushome owachimpira kampe kitaricho yabikure kisya konka nyo wayibikura nkahi ukanosho nachishoma nagaraka nayishtamira bishop yimuka yatoga umwana yanashomaje tanashomaje runyankore ati batujya ngutakushoma ati mbwenu twamuhera atwaza kumutwaza kushoma ayo bawo ekanisa babende bamanya batwene bandi yantiro mukanisa bakashemerwa haba mu yuguma yisiza tumureho tugaruka Koroka mukahumura tukiri ha program reba hindukire no mjenyi witu emboze ne cyongera kuba nunji onkakara bombugumire bakwera nkahi baza Bishop Makaji takore cyogera okay shomero ryokwe shema bakaba tandikireho senior akahatura senior abahore n'ababuruzi bija bataho senior 5 na 6 1 up to 4 itaro mwene bakaba tandikireho senior 1 okay ya tikatu mutwareyo ai wazo musiniya umurundo gundi gwa kashatu wato gwa kashatu rino utandika siniya nitandika siniya 1 konka nyona kwa tomanda kwera buri kimwe ni real konka nganda kamanye cyo gukora nagaruko mukanata saba dikoni yantumaho akatarosum by the way cyena mwende sumuzikazi taro yahandika kahabaro ati uje tuze kureba bishop urwa kashatu nyoko nabe nimba ready kuzayo ndikuronda transport yo kuntwara bwera nyanje bushenyi itaruho kuna benda onde yahandika kabaro rwo kubanza atoje tuze kureba bishop nchakari naje kubar karungu kandi yarugayo naza Kampala atuzagaruka kumureba atoje urara narugayo na sente zambur hakari umuntu arikwenda kumpegari ngunje vuge nze bushenyi ntakaza yoga tinkamye banabe ninja kwikayo konka abantu bacaro barundana sente bambi yampa banasike transport nazo Achidikoni nararo Achidikoni na UK development ndijo twatamba twazabwera nyanji bishop akatari twanti kimangu tari kandi mangu arakarungu buheju tumangu najo mwazi nashitamo mukazi we yanyakira yampa chayi ya mukazi Joy magambo yanyakira akampa ubuntu burungi naburi ati tinkumo babuka buriki buru soft tinkabumanya kandi nkanabumanya nkagara kamburi ngabo buru soft burungi na chayi kuna binciryo ninyo naheza bishop yije mukazi yambuza toriyo hana mutebeza the whole story bishop kuyija atogu no hakata kinyije namwizya ati kari yatatararaha inchakari turebe ko rabe nararaho kandi namazima akanake yari kuza Kampala umukasheshe yagambira kuyimukire yagambira abantu aho yagambira treasure yajya ngo ampe mtwari 10 wabatinde transport wabari muri kushashira mtwarena hata nakwati 10 urukuza cyogera twagenda akana za Kampala cyo yakozere akana atuma abantu kuza cyamuzoro bakwakiye cyamujorere kizo bishop yargo motoka yaguma harubajuru rwenguto nanye kwandika kabara ko kutwara cyogera yakahandika ya Kampala akatomsha yakahandika principal wa cyogera akari umujungu Paul Jeffries ariko ruga Canada na agenda naja ntati omwanya go kuza yoko kanje nazayo namureba namakabaro that's okay Robin you can come in time yagamba urungereza nkani ndumanya ibinabe shomashomereho
nkani manye cyari kugamba utagamba konkoka n'ubwo nkani mpuru nugamba nkani ngamba kandi ikicuncu Kori akachunchu. Kandi akachunchu kakabu. Nagenda nagaruka Rwentanga nayihaye ibintu byanje umufarasi burangite ngweke buzira abana ko bahumwira bagita. Uko birekere Rwentanga. Nkanye namasiko ngo ninjagarukayo. Konka mwenu ninjuka kunarigire yo bunaragayo ngahikabara hagomborora nahinduka nareba Rwentanga amaziga gayiruka. Ibintu byo gumana birema bikaba byanduhize nazayo nashoma yarema nyine hata naza cyogera ayibambihine cyacanyeba danka kuya ntakagire Rwentanga hakaharo clinic office ba clinic office anabamanya bine diploma in something akayine haka clinic aruguze mbazi yajanga hatu we nanda ku training abana asi abaheze P7 nazayo washoma buna nashomo nazayo manye nashitama twatanka kwega endwara types of diseases na no kuzikutambwa na nembazi za panado nkanye n'ikitabo na dosage embazi yosheme kweme ndesha to muizo nashoma kuna bendi yaho nke bikwenda kufa yajira kufa kandi tubyakira yagira ngo nayenda tutandike kurarayo kandi twetekere twagaruka muri kiriya cyandetse nkantine mfarasi na nako bikurya korga kuri Rwenshango ko twakuriye cyarema ukwe na dropping nagaruka kwinga kunankiriyo n'impinga niko kuza Rwentanga eco nakigitaho cyaho mbwe ntwaza cyogera hati yes wihaye mfarasi yawe nihaye mfarasi naza cyogera hakaharo mukuru witu wa Mawento akacira kuturo witu akana akunda kuturo witu azokwa kora center za Kasese aijo witu haza sigayimi akana akunda gure myenda mbona gisigayo agenda nkantine bijwaro byo kuntwara cyogera mazuma nayakire bijwaro byansingwire nagenda nabyo narebukaje abana barengutse kubi tenasha kubi waba umwana wabutosha na umwana wabutosha nyine cyo kujwara address nahikayo natandika kushoma kunashyireyo namanyira nataha umkrasi ojuke na reporting kwa mukaga ntamu ya kabiri bari abakabashome tamu yo kwanza yahwire bari no barwaninga ya kabiri nyonije nazam nashitamana nabana kirungiye ukora shomireho senior 1 ukabanyebe nashitama konka nashoma tamu twagiheza nabo wa mukaga abana nabashatu that was good in the process na ba chairman wa debating club kani makugambura uzungu no P7 ndeke tukatura hakina na Rutoto primary school na abatahari na ba the best debate uruzungu rwanje rukandu gita ngamba naka confidence akana benyine ibi binyime bikubona bikabiriyo mukana we nkanye life yo kwerwana na banko ya chairman debating club bayenda house akaro house bakugeta bamunoba bishop bamunoba hall na aba house captain kutwazo umsenior 1 bishenewe mukamwe senior 1 twe so church twazo mu scripture union bayenda kuronda chairman wa scripture union bayankati kuna kintu aba active mu church mbone kutwaheze kuhikayo nkahikayo ebero nkabishatu nkabitano byo kwa mukaga hate biri 19 byo kwa mukaga twazo mu conference scripture union wera nyanje ababuruza hakahari mu kanoni now Kedros to agenda doctor commission mu manya PS wa education hakahari mu abandi baburuza babura Ephesians 5:15 nashemerwa nayikiriza najunwa ebyizoba ninye mwojo wenko wajundwa binje bakari yabiki twatuye no musigazo utuje na kurga ishomo ryitcyogera yaja ngo ninye mushiki wenko wajunwa umbojo yachi kora reverse nyonte nafu nantikunde ndiyo mushiki ajundwa abojo imabojo mbabojo ndiyo mushiki ajundwa nahika nazo mu church na serious ako church nkani njimanye
nkanta kutandikira mu scratch bampo wa chairperson wa Scripture Union nabukoraje nashoma kuna kire bishop ya hasente itima izarugire yazo mu ishomero zo kumara tamu 1 senior 1 yona na tamu yo kubanza ya senior ya kabiri kutwaje mu senior ya kabiri yanje ate sente zawe zibayo herize zuhwireho tuzwireho ahandi nyonkaretwa bishop no yandesere neze no yashashwire so ninja waza kwa bishop atono ni oramurebe oijogarukweho ya ati ni oramurebe naza yo mabwera nyanje natwa report yanje obwe nkana ryo mbwa mukaga ndiyo kubanza nayo ka bishop ndiyo kubanza abana mbasingire yanje ata namgambi bya fees ati nyonka kwasananka akaro kintu bakweta college for tertiary studies numwe habe har sponsorship CTS hazinka kwananka things agambizi nari akafa bambe mushamurunji mushawe kitensa ati abenu wo mwakwatagana nawe nagaruka cyogera nagambira umujungu Paul Jeffries ndetse nicyo nanka yagamba nareba misho hahinduka nareba misho hahinduka okay hatereka nje managing yagenda yakimanaginga cyamurema kuyagambe nori yamugira ati ntuhereze mfuze nibo tukereza obuyambi ogugwe kumburiza yinishe na nyina tituri kuza kumuyamba clear yes mboze turi kuyongera kunura konkare katubanze twahumura Korkayimka humro tshira program reba hindukire no mujenyi wito mwantuwe no mujana Ruben ebyara biramu binji embozi yene itangaza bene katugonse muna watora hihaba hoci byanshobera konko mu mutima gwanje nkana arebe ibintu bikurema so nkanta kikangara nanye twibirareme omukaharo nyino mukaninza yo ninyombe kan ni ngumomuka hauka babe bari yo nibinji tinyina bininja kubanza nkana ashomere hwako chikachita kwemura umuntu ari yaherera mbwenu nantatu nkorechi ati you wait nashoma tamu yahwa yanyesiza nagaruke ya kabiri nantatu nzako yanyito mu office yati ati noza gukora ki ati nyine cyo gukora omukata hariyo sente yonere kwasa kurgayo nubukaka wa kasente kona ndana transport ejeri kuntwara bunkwanje kumura nibajiguza nkibandi yahaba mbashashura amabanja ndimwe fees teriyo atikari yaje ati mwenu noja gumusigaraho mu cyumuro abandi bataha iwokorre fees ayibanda cyo kikaje cyo kutangaza ngasima ho Yesu aho kankantu wanye no muntu yakunkora house boy we yes as long as yana pera fees nyo cyo gukora mu cyumuro kikashitine nshonga izoba ryahika izo abana bahumura izo ari kumura yaje tujuro je kokorra amasha abana bakiryaho narasha amasha yishoke narabamo umujungu akachikora intentionally ngo warabamo abana bakurebe njyawa kana mangu nubo rukwegaje nkagokorra narabamo abana banyitegereza tubamanye kiriyo nkibaho kubwasesere yaje hingaho uhaho nazamhanda nahinga nakwatefuka injure kandi yagwa byondo abana amwe bakaba kiryomwe ubundi ukwize ko wabaroho bakamweta Donam muhara wa kanoni yanyeba konka Donam akari omusiniya ya katano ndiyo mu ya kabiri bajuke nkanye nemyaka 20 ndikujoininga senior 1 mbwenu nkani ndabantu ko uri umwana mukuru nkani mwana bitikana makobishobora nkani mwana mukuru mbwenu nkani mureba kutaruja ngikine cyana nkamwe misho gakusima umuntu Donam yanshanga ndiyaho mpinjire yayemera yiza yampika what are you doing yagamba urungereza anti mbwenu namugambira amazima akwa nkama ngo hateki kinatandika kikuza kwancha kare mbwenu abakwenda kumanya bakimanya bamanye ngo nukwendindi bamanye ngo nukwendindi ati kine nshonga ati there is no problem Ruben ndogwe namuheza hija Jessica akari umukazi mukora kushoma bwahure what's the problem kandi cha pass Scripture Union ari cha prefect mwe tukantwara mu bintu byekanza namushobora clear nondi jo yagame nondi jo bamanya fete yanje
mbwenu ahina benimpinga akaharumwe tumondi akaharu bakani bombeka hwenju bakwende umusiriye monde rugemu tubyare mu kinyansi ebe compound nemiti mbwenu kanya hamwe mondo twabiturumu ngenda ntagasa nturya kunka shoka no rarumdo mtwe wenka ngainda abana bona bahereze babona abana bawe binebizubu bagumana babanyongeraho so ubu natandika twaturu babiri kunka ndi kutandika kwingobwe kandi nyenka then banyongera abandi twagumaho wazo dormitory yona wenka nuza mu byama abo kuba nyowe kantine nshonga no kurara nyenga nani mangundi safety bakuza kunyita nimbyama kandi nkabyama nango abandi bije abanjoyininga hakaharuho umuti umujungu yangira ukagukuzire atugukure ataho kwa hano wakuza kurabo ruguto kandi tukwenda kuferwa umuti yogo ogendo gubyari hariya nguru kwingana ki kagungukira yogo nagwetora natimbe kintu cango na nemizi yago yona azayija nango arebe ko rukutimba ayetegereza ngo takashishe mizi atirira kuri mbwenu natimba narebo buhango bwe China nabantu bwe natimba kuri nahita abana twaguguza tumuzaho twanagamo amasha twanagamo nahatinka waraba yuguruhumti ubwo mutuguwa compound ejo yaberumwe monde nkagikora compound ero no mutogu nahindwire guro naza cyogera nakora buri holiday nyo nkantata abana kwaye babamba humurko rwo kubanza ntahorwo rwa katano mwazi nsiba yo rwa mukaga sande ngaruka abantu bacyaro bakanyebwa nazokwe nashoma wamaremi yakengahi ena bwanyuma y'imyaka nahabaho bwanyuma y'imyaka nahabaho kuna bindi yo musiniya yakana ndukusinga abantu of course mbwenu umujungu principal witu Reverend Canon Paul Jeffries akabazo wabo Canada akonda sponsorship zukabana bakustragolinga mbwenu kuyagiye kurgayo izo barumwe ndi yo musiniya 4 yargana sponsorship kuyabira yija hakaba haruho culture babaga embuzi baretana soda community caring embuzi kandi tumara Can you imagine? Umuntu abuka umusiniyantu twatumwa abana n'abashatu second bakaba batakire 50 abantu yigana akatongo kamwe embuzi nogiye hamwe ntongo yigana tinkaje bagaga nyonkaje baga no mbishana mbyine binabe ndikubaga ejo mbuzi ndikujose mbwenu ati nanahikaye yija a principal kuyabayija tweshongora byeshongoro then turya then abantu bagambaho bamwakira finally aha speech kandi mu nshitami ibyo kuhinga bikambi tegansa munonga abana bakaba bategansa abana bagambe bigambo ucenda kuniyo kugira biwenda kushobora kugira amariyo bajya manye nako yawe uyijuka ngo hazanangwa oyino kori ushitamaje ihorigeze ibyo kukabirabamo icyo nyo bikabita kunkanga finally yija kuyaje kwa speech yaje ati na leta sponsorship tino mwana among you nakora je mu class ayinemicwe mirungi tukamushangaga mu nshobe ariyo mu kanisa abana baje ngo Ruben batanka gamba izina ryanje nyo nagama mpunami nkanta interi excitable bintu kana birebire atware ati Ruben yamawe kuyagambire nashoberwa tinabona mani kugira ngo unyimuke nshemerwe kikandenga nagumanye shitamire. Where is Ruben? He never escapes. Where has he gone right now? Bana bankwato mukono litera bajya ngo uyimuka manyo yemere. Oh dear. Nimuka natogoga nahika yaje ati nchakare ojo mu office yanjye oyakire baraha yawe but you are sponsored for senior 5 and 6. Oh. Yes Kristo mkama wetu. Senior 5 na 6 ochuriyo mufo ngazabire keza ntaka kozere na exam za senior 4 kandi mangu senior 5 na 6 haza nyobo bunayo ndi mu senior 4 nkabanta kwenda kushoma bintu bingi nkanyenda ko mushomesa wa primary so nkanyenda naheza senior 4 nyuzuze PTC ngende mushomesa wa primary akwa abashomesa bamashomesa mu primary bakaba batarukubi bakamba kiraba buruzi so uburuzi kugira ngo nobubi mukempi hazikazi taro azikazi tari nyingi hakara mungi so hato otunga sponsorship nisangu wazagumizamo kunaje mu senior 5 ni hayo first grade naho mbwene mukasheshe yaje tujoye kiye baraha yawe
nagenda kijoro wa gatano urwa mukaga nazo mu ofisi ye yabara yajimpa kandi minister of information ndukushoma amakuru nkatandikana cyane beta campus ai twatandika amakuru aha papura uhandike byabo mu isomero then ureba mu kasheshe kamandi abana bakiri obutanus board abana bona bishikirganus board niki bashoma amakuru then burwa gatano na nruko kwanza akabaro hasembure mwenu nkanshoma amakuru ari sembure hati nazo kandi in charge of the library n'ebishunzo bya library na ikinjana no mu library kushome bara haka harimo umushorongo second Corinthians abakorinso ba kabiri umushoro ya kabiri umushorongo gwa mwenda 19 ecyamisho gatakarebaga icyamatu gatakururaga nico eco ranga yatebekanisi zabo abamukunda ayibambe ukashishiriza nkashoberwa nkenda ngundire amaziga gayanga kwije nahonda misho amaziga gayanga ntimwe kamboroje ntere ko murura nageza gutera maybe ngoreke nashtama nashoberwa then finally yo kutebekana naboroga nara baja ngo nambwenu abayimba ko sponsoringa akari umuzungu Reverend John Tremblay no mukazwe Gail bakabizira bakabakira kuja yishomero mbwe n'umurundo gumwe babambazana umupira umuzungu mushija yaza n'umupira nabana yaskoringa goal emwe yonka niyo yaskoringa no yagitebere na mushomo mu makuru nabishoma je kwa scoring je kwa shariza abana yakikunda nubwo abahekera babibokize baska sese yajatimpa new vision ejo njitware kandi nzi kuboreka abahekere kibakoze najimo yankunda tubwo mwana ntumanya kacoma amakuru nuwo gushi twamushashora bambe Yesu no bwire no buragwagira nufunda bitinkereza twumva yabare kochiriho tukiri ha program reba hindugire no mjenyi witu omukuru Ruben tuno mujuni so reka tugumize muraho yangamba nebere bakwenda kwijo mu Uganda ati nza kuza no wanywa hacaro kushaba shorusa nguti kushashore mbwenu shi akana za kwanga okweno yahirwa yatungo amkwataraho na washoma erevo ya nashoma erevo najiheza iteka rikabaririyo cyogera nanabyanze cyambogo cyogera waheza sine ya mukaga hakari abana binji Bishop akaguma na leta abana Bishop magamba kareta abana binji kyabaza kutaye mukona shanga y'abana bashobirwe abarundo yabarondera mukago America na Canada yo kuba yamba mbwene ekiteka kari ngo waheza sine ya mukaga tabaro kongerayo akano yina hiwahikire kandi bakwata abanda barukubi twasabije hiwaza kikanti manywa bakaho tubantu bakigamba akataro chance yona niyo cyo nakozere na job forms tindizwe is a degree nkiza diploma in education manti nakuna ku government bakantwara mu NTC kabushomesa wa secondary tine kinabenyena no really chishi kanyenda chishi winkani manyango hariyo bindi shi kandi ndabashomesa kucomesa bariki ako kandi okay nyona agante nubara bore ku tibarampera cya university ngani mu twakonshashora nyanti nimba sobutiye sente zo kunsponsoringa government a degree can trying a diploma this is a degree nage kataho diploma bakweta hi banyeta kariro eri busoga NTC okay. Bampa English and literature no kuchimanya tena achimanya otyo mwenu kuna nananka naza kuna heza sine ya mukaga ubwo mujungu wanje akana akora PhD Canada research nanda kugikorera mu Uganda mwenu yagira ati niwe orankore research yampa questionnaire abashomesa babene bashomesa bakabije mu office yanje kugaruka mu ebuzo byo mungereza kandi umujungu ogwe akana sponsoring abana binji umwishomero so tukugerageza na no mujungu Paul Jeffries wa principal Canada Canada akara munywano wari kumukunda wo support akana supporting abo munywano so
umuzungu akabagamba you have to go to Ruben and answer the research buri umwe kanaje abashomesa nkabahataye mu barije kundeba obwa boss bwatandika nazo bantera office bantera mu computer na jowe popora yes no I agree strongly disagree strongly agree abashomesa bona na nabana baje batwana mbabandetera wowe chikati gecumura irvak mpereza senior ya mukaga okay haza nkantwe ninkoraje ya 2023 konkate na yesiganya nkante ho diploma nagumaho mbone mushomo nkani manyo buryo everyone can start mbone kuna bendiyo ninchikwa research yitaka kwire results za senior ya mukaga zije okay wijo kozoro ngwire oh dear wijo gwire nkanta gwiye munonga kurambikiriza ako nkamanyiriza 25 nkanye ni 14 ukamanya iyo nebwe cyero kumanya sakantabo iyo nebwe kantabo no mwinazi yes 14 abana bana nkantuye nimbo kubanza nchibantabe wo kubanza kawa Richard abo kubanza mbo wa kabiri nyona kanta na kawa Richard level tukajudominating all through hati nkantari wo kubanza nkantari wa kabiri nkantari wa gatano nkantari wa mukaga banda baho ecyabire utindi kucimanya the Reverend Canon Kerebu Twinamasco wa deputy principal yanyeta yanje ati otakafo ya kintu cya Max noza kugwiraro aho kwantu kumanya ekibire uto kucimanya nitwe tukicimanya hati ibo buryaha duja kuteraho buryo hati nko kuwijuza diploma ko wakwirwa wazayo ninja komormo ko kutwaguhire nanka hino ndijo babe baguhire ati mbwenu otakatina munonga ndija kusupporting yampumuruza nagamaho ndukwa za research zo muntu umuntu research zikwija akaba ryo mu Uganda yamanya kunagwa yanyesiza tiyambuza Max tine kiyambuze nko kanazimanya nantakazamanyire wakayazimanyire okay nkangenda nawe hatwiyahereze ibya quantitative bya questionnaire yazo focus group discussions aha kustamsa abantu akababuza yankora secretary we abantu kwabe babambabuze buzo mbani mbahandika nawe biyagamba mbahandika kugira ngo ajashitame abahandike je mbwe nizo warumwe kutwabe turiyo tuzanja kizinga ari mitomo ko rihindo ko hansi na nkamba bugana hiba kurara tugenda nashanga mushangayi naho mukazuwe yangira ati umushija yabuze mukazi should we tell him now mukazi yes but let's first pray tumugambere umukazi yati katumugambere nkakatubanze twashaba kutabe turiyo nshaba emotuka yo kutwara yije tubangambere tobabuzo shoti mwamwenda kungambira bawe yo kushingambira mbakingambira taro kwirukire bintu no bigwamo ha cyakira kibi none yiruka kubota nyewe nategereza kutwahikanya kizinga bagamba kwagira ha break umushije yagarika yabuze umukazi atumugambire hati yatereka tumugambire nacurera umushije yatandika Ruben awubiyire akagambo rujunku kakangambo nyankore atobira umwana mbi munonga utucwire nteje byo rukwana bitama mbwe ntwashara mu kwera university nebitama kandi bashara akenda kabanza kunkanga because you have been a bad child, you have disappointed us many times. We have decided to sponsor you at university yamawe kandi obwe job forms university dore yijuize tinda bijuize nyo hati okumpera university ojuke hakaharu huiteka tarokera muntu ha university ninye nabiye number 1 to break that record Ruhanga no kutangaza bariya zona nazicwanyaguza kudaheze kuraba honti nabandi bankurataho konka nkabanza waza mu university yakanje atitora na university yo Rwanda yo no mu Uganda we shall pay for you nyona nyenda kuza UCU etokwana makere nyenda kuza mukono abwenshi ni ya university ni ya kurstayo nyondi mu kurstayo nyenda gumu mu kanisa Tukashito kuzanka makere ukababura bakajuna ndikanze kuri naza UCU kanye ndobushomesa nyewe somehow yajati no shoma jamakuru you must study journalism okay tunoza kushoma mass communication
na applyinga UCU konko bushomesa nabo ha second choice kugira ngo babatampieri yambo umushomesa bampa first choice. Okay, naho umuruka naza Uganda Christian University yampe mpiha ubu nabe ninkora question ya kananshashura for the first time nigura account natawe mtwaro nkaga ukitegere kintu echo natawe school fees ye mtware na haturutumwe mtwaro nkaga nkanye na account nkajigura kabohe natawe mtwaro nkaga for the first time na fees zona yashashura UCU ndikuza kumuruka UCU neha yellow card washashura streka eha green card washashura zona zikahwayo mwenyunka omukushoma kwanja university tindi kumanya yellow card okuyabe wajikwata okweko kankwata green zakuyashanga ndi fully registered. Hallelujah naza UCU for the first time nkahika Kampala ndikuza university nkanda kahigaga Kampala ndikuza kwenda wajireba nesha Kampala kuwa kireyo ekanshobera ebyombeko emotoka abantu omwijururano konka waraba muwaza mukono kanta kwasa kurabamo Paul Jeffries principal witu wachogera kino ndijo na umwana uyaherire twena yatutwara mukono so twaza home basi Reverend Kerebu yatuvuga yatusyambarra twaza mu basi kutakom paka twaza mukono atwin wakana hamanya nyunka ntakaza yo Kampala nkagera mu ndu gukubanza na kayo nareba Kampala naza mukono nareba abantu kubagamba nkamanyire imwe bagamba urujungu runyankore nashanga abantu bagamba urujungu rukutangaza accent zo ndeba ba professor nkashoverwa kakaka nkanyine sente nagure bijwaro haro n'empare zinaguzire nkaheza semester ntakajwaraga naguja tukatine bijwaro wono ijuka ntikanjwari maza na watungire chance kanjwari kojwari nagure cyo radio cha round nazo hayi game nagure cyo radio nagura CDs mbwenu kanzo horo yanje mu university mbyama ntaho muziki nashemerwa mbwenu amagaragaruka ni wabo muntu nashoma nabo muntu nkaba kunaheze gure birabeningwa no kushopinga byona nakebera account kanye ni M2 93. Wow 93. That's nice. Nashoma naheza mbwe naguma nishoma kushoma kwabo kushoma kaburijo narugayo mbwe kunabe ni nzakora internship narondaho kuzahambura nabuza lecturer witu akari mu Nyakenya ariko Jen Gitau ari connected munonga Banyakenya akari shurudu ariko manya abantu nebintu ndindondera ko internship ataza manya internship ya Kampala igumire hatunoja kurara hino ja kurya atugaruko wanyu mchatu norga nkai ntubushenyi atayino Bishop Katonene bakakora kumwe na Nairobi ati likamtere yashanga actually nchine semu yamtere Bishop yashanga nawe chine namba Yesu atugumana wanje na nyenda je atandike umumpere internship Bishop ya actually twinturondo muntu nkogwe ndwenda kutandika department ya communications mwen yabaruho agent mwakira na rwoko nija naza Westankore na kora internship na shemerwa na handika stories zanje na Sabi FM na Radio West baje from Yesu na azumu maza zinyo n'abakazi bakamba bine bintu bingi bagenda nanye bakajyana nye Masinde na Guru na Nairobi na handika stories zabo za runninga nashemeru kuna herze internship Bishop yahandike baro akuja handika headward department yatushemerirwe kora no gumuntu nakoraje munonga kwa nka buildinga office akaro disconnect y'abanyamakuru na diocese na bridginga hari umuntu hino muntu akana aho ndijo muntu umunyamakuru M220 kwandika story mbi ahari Bishop natayirogwe muntu amyantu mushawe kirugyo ati nakereka ejo story yawe mbone nakoraje Bishop yampumurumo yahandika ati umuntu twenda kumuhumurumo so kwaraheze we are ready to receive him yampe motoka yanyihabwira nyanji yandeta kuna hacaro ndikurwa mu internship yampe mtwariko nayi wakore birizobe ka Yesu hacaro njoka notambara ko ya spring hacaro kana tanche kutamba aruko bibyo byabembimbaho abantu bakamba bireba ubwo mujungu bunagambira kija hacaro yatayaya yija yahikomka bateke byukuriye yari yahe byabasize konkambwenu yajya naenda kuza kushesha kutwamutwira mu toilet no it's okay I don't want anymore
akakayenja akategana akagumisiriza akabona tore twakishaka bambi kunkakije y'umcharo ibyo bikabaho kunganira kije na no mukazu yes imotoka twajiparking aho mbere n'ibintu byabo birungi kana ari seno ndi watunga emirimo na kuraheza university kwa kuri kushoma atari yo bikuru nashoma naheza nija na internship nagaruka namarira then yampumura mu gwo kubanza ahabwera nyanje nkaheza kore exams ze biri 13 byo kwa munana byo kwa 13 byo kwa munana 2008 12 byo kwa munana nazo mu office Bishop coincidentally ndikweze bizamu akabara Kampala yayohereza driver we atigendera kiro mwana ogwe mwijamo otushwana twanje otutabo twanje otufotokope natito mbuti yemotoka yomurebereza nashitamo misho okwa Bishop we nashitamo nashitamo misho Bishop yamvuga akana ndakuzantungamo yaterera bahadayisi tumurete motoka eje yashire information officer wa diocese emihembarra wow yeso murokozi echo neshtenderezo yanyambare mutuka nagishita mu myenkana drive yes enju bagitebekanisa bayangunoja kuba no turomo nakora nashemerwa wamara bwire burkwingana imyaka 3 nemyezi 9 imyaka 2 nemyezi 9 nabona umurimo Western Anka Bishop Barham University Kabare yes public relations officer hata kandi communications officer kwa na public relations officer nibyo bimwe nazo mu university now it is gross yes nakora imyaka 5 n'ekicweka ahabwe nshonga y'ubwire twabasa kwendera konka esabiter kwisha mukama yabachikunzire ahitwakoma nho turatandikira and bet komujuni nyine asafturia hebwa Gerard Katsabe na province Kampala program nireba hindujire kana mjenyi witu ni principal PRO wa Chambogo University omwami tuye no mujuni Robin so dekathenderaho program reba hindujire rebo burizo bya Sunday shahina zechiro marare no businzi